Entonces, que hermano, ni que naquil sali honara nakwan, nam antes chakunak ni que nataje sali página in, kuas kot al hunit tema kukin, li tema an chiris li halam uch, pechal la in nakwil na wale le hermana católico, she xalish lish pa wale pechal mukukun nakekta chikrikin li sabar que ni que shikim. Entonces, kuas kot al kachina ina in chiris li halam u pechal na mas napal na kubin dikische que li halam u muku usta que muku hanta Dios pechal chal na kaan li halam u muku Dios ta che ma anek kina nabla inna ma anek kina nabla inna na chal na muku Dios taram muku chok Dios aran la cual lo banquila en la que es la Éxodo capítulo 20 versículo 4 pechal cuando el versículo 4 te acue nas che jocain me kibe pechul Dios chimuku halam uch talikwan sa chosha chimuku likwan sa ruchot chimuku likwan sa ha pechal yo cheban la me kibe Dios pechal liqaqwa chocho cheban. El versículo 3 nos dice que en aruna cuanjan el Dios erik inchikula incha timpats galakwe li cruz makwani Dios aran mahum pechal parts kwan li Dios chocho kichesa evangelio de San Juan capítulo 6 nakistaksi li kashlankwa kiche hana in lintibel teshkoak chiru uchikwan kaytu amponirik hana in linkikel Litaho ya sa kabala escha. Las chiquitas San Juan capítulo 6 versículo 53. Na reliquia chal na jereja. Na anilink anak wag anilak anak kikel makut kwaktas juang ponlikcha. Hanaan likapabal la ola iglesia católica tinjah que si alat hermano mare chat el iglesia católica pechal tinch olop chakuele in li halam ur sali halam u mahuni Dios aran barkwan li Dios sali hostia porque chologish chele kagwa tesh koap tesh ukap ichikwan kay tu am hunilik cha la into imaginan taw hunah versículos sabar que tie sinakanau chi hunili biblia salak o chikwan kay tu am hunilik muchanta to imaginan taw hunah versículo y si kwan ut entonces naruta chikwe ya pero relik chitial kakisjeli kakwa relik chitial cha mukucheta nak mareja inak lingua umarah cheke mukuchanta ka porque que kulung kakwa Jesucristo tsakalhan li Dios tsakal Dios u tsakal queen wi biru tsakal Dios u tsakal queen chanak tsakal Dios chakat sinak telah Simón Pedro nak raat la atra li Dios chanak akal Dios porque nas chelas Isaías kuluk li Dios kikin lah Emmanuel yo las cheval Emmanuel Dios kikin va hana ali significado la Emmanuel va texto hebreo pero arini li Dios mukushik tanari li halam Banakhanah ki mismo que está calachak chisti banquili halam urelah Moisés sa mismo libro que en el Éxodo 25 capítulo 25 versículo 18 que cheche hoka ine utajib kuib li querubines chanchanke li ángel tajib kuib li querubín chanchanke li ángel chan rikin oro temil rikin martillo ut tekes ashben lish tsapal relikash hun sali hun pakal cha sheshchim hulikahom echal kaman hulikahom sheshke kuili kerubin sheshman ali nikash peres la li tenemit Israel durante nakshe kuan sa nakter cha ablikakwa Dios shesh peres ani utsali libro de números pichik kistaklak kichak kistiban kichik jun kichili halamu sali números capítulo 21 versículo 9 nas chichokaini
utlah Moisés kishchib hunlik anti rikin lichich bronce ut kishtaxi sa ruu hun liche nak kitihesh ban karik anti li cristian li kerilik anti bronce ninka ke kam abita ko bi kishchib la Moisés kishchib hunlik anti rikin bronce ba kishchib hun li Allah li khalamu kishgarni kishke hun li cruz kishchib li khalamu kishchib hun li cruz ut kishke li anti anasas mehen ba uchihuni la Israel la ke chalak ni ke lin rani ni ke kira ani ke kam ba kichihun khalam wi ba hasta incluso salis templo la rey Salomón le kishib re li kakwa kit anesh lo ali kakwa rani si tagwa takil sa Primera Reyes Primera Reyes 6:23 las cheche hokain ut keshib akui rikin liche olivo rikini che shib chikli ahne la Moisés keshib rikini bronce likirwin saina kukichiche ut keshib akui rikin liche olivo kui likirwin chanchanke li ángel chikihi ut kiche calle metro riki medias nachtil teram li junjun chikerubines va sale capítulo 8 las che akshe elachtig sali lo la santil na sa humpat kinuhak li templo rik english lo al Dios chanchan li chok naki utun utla Salomón kitihok utkische akakwa laat kaye nakat kwang sali chok oking ru Kapita kabi nakli lislo ali kakwa kit ane rikin sa lis templo la rey Salomón ani es que li kakwa mukuna sketa na tajeta nakshik naril li khalam u li kakwa li shik naril nakakesh lo ali khalam u la o aan link anarah li Dios hoganak ting kya kwen nak maki ki jiru khalam li Dios maki ki jiru li khalam u es que ating hermano ting kya kwen la o la at si kwan sa la kochoch li khalamu entonces taje khonin makiqo aquí churu li khalamu anto makapa ting tsek ting hermano muko kama anak taki yo che vale makiqo aquí churu li khalamu ke an Dios ba timpats ake mama ho honak khalamu honak ana aki kwa akshe kam ke kwan honak se cuadro bahan sa kochoch na usla na kwan pechal umara hunak a kwa sakit in ke akse subqil dira ay na kwan ki si tarah tial nak li Dios shik narili khalabu mak arab isi kochocha anihi es que hunas chena kake shloal y hunas chena ya kwan ya ho khalam u chikamni kaman kwan sa templo la rey Salomón kishib li kerubines kai metros nin kali khalam u kishib la Salomón ukit anesh lo ali kakwa aranin si tarah shik narili kakwa li khalam u ma hun rak gust ane tarah bishlo al sa templo anihi utanin at kwas kwitsin muku kamaan tanarah tentonak lao li loal ut li kwankil rega kili kakwa li kwan sa chusha nakna kotihok lao chol nakache atin kakwa li kwan katsa li santil chusha muku jogindes chevala atin kakwa kwa ikachil ni mes muku chankinten ka nak uslana kun kamana tigina kache pechak lisjili kapapa lao halam muku hantali ka halam muku hantali halam u ya huni talil ya hun talil nak kwan sa li kolos lao muku sakal kakwa ahtekyan muku anta pekyan entonces Dios aquí nak nikinakil sali entonces aquí hermano nikinakil sali honara nakwan nam antes chaku nak nikinatake sali paginain kwaskot al hunit tema kukin di temaan chiris li halam uch pechal lain nakwil na wale le hermanas católico se khalish dis pa wale pechal mo kung nakikita chikrikin li sa barkin ke shiki entonces kwaskot al kachina inain chiris li halam u pechal na mas napal na ko indi kische ke li halam u muku usta
que mukuhanta y Dios peñal tial na kaan di halam umo ku Dios ta chima anek pinanawla ina chima anek pinanawla ina na tial na muku Dios taram ku ki Dios aran la coach lo banquila en la que está la Éxodo capítulo 20 versículo 4 peñal Juana Castillo el versículo 4 te acue nas cheche jogain me kibe pech Dios chimuku halam uch talikwansa chosha chimuku likwansa ruchot chimuku likwansa ha pecha yo che van la me